Turistička sezona je u punom jeku, a opština Sokobanja ulaže velike napore kako bi infrastrukturne radove privela kraju na vreme. Kakva je situacija i da li je sve spremno za turiste u ovom omiljenom banjskom lečilištu, istraživao je Dušan Stevanović. Opštinsko veće Sokobanje donelo je odluku o uvođenju video nadzora na teritoriji grada Sokobanje. Projekat podrazumeva instalacije tehničkog sistema zaštite i instalacije sistema video nadzora na mermernom šetalištu, u gradskim parkovima, frekventnim raskrsnicama, javnim zgradama i obrazovnim ustanovama, kao i javnim preduzećima. Pored toga, u okviru projekta biće postavljene 3 podizajuće rampe sa daljinskom kontrolom na ulazima u šetalište, zatim sistem upozoravanja na prekoračenje brzine u saobraćaju, pored obrazovnih ustanova, kao i 2 radarska sistema za merenje brzine i prepoznavanja tablica na ulazima u Sokobanju od strane Aleksinca i Knjaževca. Naravno, sve ovo će biti kontrolisano preko monitornog centra koji će biti smešten u zgradi policijske stanice Sokobanja. Vrednost projekta je 53 miliona dinara i biće finansiran u 3 budžetske godine namenskim sredstvima iz programa bezbednosti u saobraćaju i iz posebno namenskih budžetskih sredstava za te potrebe. Međutim, s obzirom da je sezona turista u punom jeku, ovi radovi izazivaju nezadovoljstvo kod gostiju. Evo šta oni kažu. Nijedna banja ne bi trebalo da se vrši iskopavanje i radovi u vreme turističke sezone, u vreme najveće sezone. To je velika greška, jer ljudi onda preskaču gomile zemlje, rovove i ostavlja ružnu sliku na turiste koji su došli, koji treba tek da dođu. Ne treba da se vrše radovi u vreme sezonskih radova. Naprimjer, ako je leto, ne treba da se radi sad kopanje rupe ili da menjaju neke... Ne bi trebalo, ali ako se mora, mora. Inače, i ove godine otežano je vodosnabdevanje u Sokobanji i to je jedna od glavnih tema ovog leta. Povremena zamućenja i nestašice vode na visokim temperaturama često izazivaju ljutnju kod građana, dok sa druge strane u preduzeću Napredak odgovaraju da problem postoji poslednjih 40 godina i da se oni trude da povremene probleme što pre prevaziđu, ali da ne mogu da spreče prirodne pojave kao što je zamućenje reke. I Sokobanje za televiziju Super D+, Dušan Stevanović.